أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sonucu sende bitir, gideceksen
ustaje, Rabu lice okrene, dobom mu se približi. Zovem se Benjamin Trećić, učenik sa gimnazije u Bugojnu. Moj si ponos, moja istina, moj svjetlo među tminama, ljubav mimo svake ljubavi, gospodaru jedini, ti si li... Izuzetno mi je čast što sam u svom gradu osvojio prvo mjesto. Za ovaj festival me vežu lijepe uspomene, druženje sa prijateljima iz raznih gradova, kako iz naše države, tako i iz drugih država. Volimo te, ja يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Dajemo više. BiH Telekom.
Odbor Balkan Čauš i veliko mi je zadovoljstvo što sam učestvovala na festivalu koji se održao baš upravo ovdje u Gornjem Valu. Članica sam Hora Dej. Naš hor broji 8 članova. Datiramo od 2007. godine. Što se tiče same organizacije, hor je oduševljen. Domaćini su fantastični, super su nas dočekali i hvala im na tome.
svakog ko prvi put. Vaj, ko se ono Rahana je danas u Gornjem Matusu ko prvi put iz jedne posebne prilike, a to da učestvuje na trećoj večeri festivala Elahija Kasida, trećoj završnoj večeri koja od ove godine je epitet večeri Sevdaha. I naravno, shodno tome da Rahana izvodi tradicionalnu muziku Bosne i Hercegovine za Dalinku i naravno tradicionalnu muziku Balkana. To je bio super povod da se pojavimo u vašem gradu, izuzetno pozitivni i nadam se zaista uskoro i ponovno posjetiti. imala sam devetašika i vaj, imala imalo mi bi, haj vaj, imalo mi bi. A kad ode